Nā, kia kotahi atu rā tātou e te iwi ki ngā kōrero e ahu mai ana I Waitangi. Me tō mātou tangata kei roto o Waitangi e tatari mai ana. Tēnā rā koe ki ngi Kiriona. Tēnā koe Scotty, o tira tēnā rā koutou katoa. Kei konei mātou kei te marae o Waitangi, kātahi anō ka oti ngā whakaharatau a te tau a Moana. A pōpō ka noho te marae nei te takahanga te hākerekere. He oi I tēnei rā kōraro kē te wāhi I mōmona e ngā kōrero. I whakapā tū watawatatia e ngā puhi te marae o te tī, kia kore ai te premia me ngā manuhiri tuārangi e whakararua e te tangata tūkino. Engari, no te māngai o te taitokerau, te marae, I te rānei he nui ngā wero I whakatakotohia e ia ki mua I te aroaro o John Key. Kia whakawhiti atu tātou I nāia nei ki tō mātou mātanga tō rangapū, kia Tina Wycliffe kei te marae o te tī. Tina. Ai he mahanga tau kupu kua rere ki wainga ia hone kei ra o ko hone harawira I ngā wiki tata nei, kei te haere tonu tērā wairua tau tohe tohe ki Waitangi. Nā te māma o hone harawira te premia I arataki ki runga o te tī marae, ka taia te karo I ngā kaiporo tehi, engari e kore e taia te karo I te reo poro tehi o hone harawira. Kia ora, Mum. I think you could be keeping a bit better company, but... Kei te mautonu a harawira ki tāna I whiu ai mo ngā mahi muru a te Pākehā, e kōrero I kauparea e te premia I te tīmatanga o te tau. I would utterly reject the perspective that Hone Harawira has on New Zealand's history. Wa whakahokia e harawira, taua kōrero. When I talked about colonial history, I know, and you know, and most of us here know, that I was telling the truth. Nā, ko te tire takutai moana, tētahi o ngā kaupapa nui ka wānanga hia, I tētahi hui tapu I te rānei, I nui ngā māharahara. These are not issues which simply can be left for the National Party, or even for the Māori Party, or for the Iwi Leaders Forum to settle. These are issues that every one of us gathered here today must have a say in. It is quite possible for us to come up with an elegant solution that meets the needs of most people. It is quite possible for us to come up with a solution that rests solely in the hands of the judiciary, or it's quite possible for us to leave the foreshore and seabed legislation that is currently on the books intact. So I don't really know whether ownership is the right solution for New Zealand. We can make progress, but there needs to be a dose of realism. Engari hei tā harawira, me whai taitara motuhake te Māori ki ngā takutai o te motu. Nō reira he mārama te kitea, ara no atu ngā tau kume kume, te haere ake nei. Āhei a pōpō ka pānui tia e John Key he kaupapa nui whakaharahara kei te noho tapu tonu ngā whakamārama ka re te tino mārama he aha te aha. Engari e ai ki etahi whakapā e te kōrero kei ngā ngutu e hāngai ana ana kōrero ki te ture takutai moana. Kingi? Tina Wycliffe e te iwi tō mātou mātanga tō rangapū mai I te marae o te tī.